river so tu ne a he phat na ne ki sai min thang ipu gar nga min ana khol jin la ya nom la ya chalai mo na he kom chakat pung ma khai ho ta bang hi chalai he ane ki chiam hin min a sai min thang hin tu na he ki ho hin hi che nar mang cha hi visit ka boro hin ka he mi pi te hanung lu ta na ve ven lang apara ba sa chai chan ge ve ring ni ki gong bo kai kan pat doi tan chalai he hin ve ven pu ga ngam hi nuai la pa sa hung to hung chalai he atha chol chalai atha chol hin chalai chom chakat ki chol nga hi dai tai a ki chol nga ka hi chalai to hi ka nai chalai hi ung kala chalai hi ma sa choi tai na bo hi lai ki lo mi phu pa te sei da na chu mai tha chol be sa ha to a to chalai a sei lai tai de nei chalai lai tai sei ha dai chalai tai chom ga to a chung ding do ke da chalai ho hi ta te hoi lo la nu zui hon tai ki chi mu vai tai pi tam ki thei ta loi tai ki chim le wa chalai tai to wa chalai su na neu wa hi le tui khwa ka so de khu ha sa ji wa chalai tui dre khat hon lang kha ta su sot la chalai tui a sot ga jai tui ki sta la chalai to ai tui do na tai no mu hin langa he tui chala le thai lagai ta sol ha chalai hoi khot jung hai ta bol le hin ke lang ta ku ga ngam hi tai na na so hin chalai yong khu la hu to wa to wa nuai lang ga la hu to hi to tu ni ka chi nau hi agam la hin sumna pai tam ta lewa na chi sang wa zo hoi ta na na dio hi lai mun ni area gam hi yo India sung ngai point Burma to boundary yo ngai ki point di ta mun la ka da chu ma hin yo no sum da pai tam pi ro da ka chiu hi en no ri ngai to ri ala no hai ta na ba like subscribe share ni le bo pi de ka hong taw bi ni skan ka ah ki mo Udah orang dari puna, hati itu